Гыяби шекилде махкеме етілген иханечеве Сабыхтасил Назира Дмитро Табачник Единая Россия партиясындан галебе казана біле. Рус пропаганда матбуатлары білдіргеніне көре о Қырымның ишгалжы парламент депутат мақамына алмаға істей. Хайд етілгеніне көре бұл мақам үшін күрешкенлер жедвелінде Табачник 40-жы ерде тура. Ишгалжылер дегеніне көре оның үшін 6730 инсан рей берді. Да кеченлері иханече Дмитро Табачник Москва ВДНХ-сында өткерілген бүтін Русия форумында чалышқан еді. Анда оны ишгал етілген Қырымдан бизнес-амбассадор деп адландырдылар. Крым – это все века истории, где творили греки, итальянцы, скифы и наши предки-россияне. Қырым татарларға ер олмаған яңлыш тарих аңлайышы шашыртмай. Дмитро Табачник чоқтан берлі Украина өзгүнлігіне қаршы нефрет беслейді. Да, Тасил Назир олғаны вақыт Украинлі олған әршейге сайғысызлығыны көстеріп, рус олған әршейні юкселтеді. Рус менфаатларыны қорчалап кинопрокатларда Украин дубляжының йоқ етілмесі керек олғанына айтайды. Бұнен берабер кереклі дегіл деп Тасилден девлет тіліні чықармақ үшін чалышайды. Бұл себептен ишгал етілген Қырымда өзіне ер тапты. О күнден берлі оны русларның эсас тешвиқатчы каналарына пропагандистик лекциялар үшін давет етелер. Если не будет достигнута победа, то огромное большинство людей не останется жить в своем доме. Его оттуда вышвырнут, и там будут или биолаборатории, или поля американских фирм. В Крыму живут счастливые люди, потому что по сравнению с другими регионами Украины, они лишены заслуженно за свое мужество на референдуме, за свою политическую позицию, лишены тех, абсолютно нечеловеческих испытаний. Мне кажется, что поляки, начиная с 17 века, постоянно больны внутренней политической изжогой. У них комплекс неполноценности. Они никак не могут забыть, что они проиграли Московскому княжеству, а потом Российскому. Farklı yalan yanlış malumatlar tarqatmaqnen beraber иханече профессор Дмитрий Табачник Қырымда faal bir şekilde iş kura. Схема журналистlerinin öğrengenine göre o специализированный застройщик Таврида Центр adında şirketinin yarısına sahip. Geçenleri ise çiftçilik işine de başladı. Jurnalist tetkikatları merkezinde öğrengenlerine göre Dmitro Табачник Ahmedjit'te TOV Agrostandart şirketini kaydetti. Şirket bina idareleri, kiralama, hocalık ve yük tecizatlarını uğraşa. Bularмен beraber domuz ve diğer hayvanlarını asramak faaliyetini de gerçekleştiriyor. Ozyo Karasu Bazar civarlarında yerleşken Kentogay köyünde kaydetilgen ama Moskvada yaşay. Bu Табачниктің birinci kere siyasi karyerasını kaytarmak ıntılığı değil. Bu sebepten bundan evvel Zaporizhye Gauleiter Balitski'nin mesleğatçısı oldu ve ona fake referendumlarını teşkil etmege yardım etken edi. Ukrayna kıtasında ise devlet ihaneti boyunca ona 15 yıl hapis cezası çıkarıldı. Mında o bütün mal varlıklarını joydu. İşgalci parlamentke kirmek niyetlerini ise o'zi hiçbir şekilde izatlamadı. İşgalci hükümet Kırım Tatarlarının sürgünden vatanına kayıtması için küreşken Akkorçalayıcı ve General Pyotr Grigorenko'ga bağışlangan Ahmedjit'teki abideni yıktı. Bu haqda Milli Meclis Reis Muavini Ilmi Umerov bildirdi. Abidenin yıkılganı ile bağlı malumatını Kırım'dan tanışlara bildirdi. Ilmi Umerov degenine göre abideni sürgünlüknün 80 yıllığı arifesinde yok ettiler. Pyotr Grigorenko Sovet vaqtları Akkorçalayıcı hareketinin liderlerinden biriydi. O Kırım Tatarlarının vatanına kayıtması için faal bir şekilde mücadele etti. Mahkemelerde daima Mustafa Cemilov'nu destekledi ve Kırım Tatar halkının dostu oldu. Ilmi Umerov'nun sözlerine göre Ruslar Kırım Tatar milli mirası yanında Ukrayna milli miraslarını da yok etmeye tırışa. Окупантів непокоїть все. Школи українські, класи українські, мова українська. А тут цілий генерал. Вони знищують все українське навіть ще жорстокіше, ніж кримсько-татарське. Українські школи зникли повністю. Кримсько-татарські збереглися, але в іншій формі.
До окупації Криму це були школи з кримсько-татарською мовою навчання, а тепер це школи для кримських татар із російською мовою навчання. Вже кримсько-татарських шкіл немає, але є школи, які ми створювали, куди за звичкою і за інерцією йдуть кримські татари. Хоча там уже навчання кримсько-татарської немає. Ахмечит мерkezінде Петр Григоренкоға бағышланған эйкел Украинада генерал-диссидентке бағышланған ilk абиде oldu. Оны 1999 сенесі милимежесве Украинаның халық әрекеті дешебүсінен тікледілер. О вақыт ерлі әкиметінің изіні алынмаған еді. Тек 2004 сенесі эйкеліні қануни деп сайдылар ве Ата Григоренко адына сквер біле açtılar. Ахмечитте эйкелінің yok olғаныны апрелінің сонында фарқ еттілер. Сан-Кедерсін мейданның тамир ішлері черчевесінде эйкеліні реставрацияға yolладылар. Хайдетмелеке кечкен сене сақның ишгалжы әкиметі Украина Хельсинск группасының құрыжысы Аққорчылайжы ве Қырым татарларының досты Петр Григоренкоға бағышланған хатыра тақтасыны yok етті. Ерлі әкимет хатыра тақтасы üzerінде ресім етілген Қырым татар ве Украин тамғаларыны бегенмеді. Адесе Александр Талиповның шикеті себебінден yüz берді. Сербез Қырымға мектуплер акциясына елдің сонына қадар ұзаттылар. Қырымда Украина президенті темсилчиликке Рус описханесінде бұлынған саяси мабүслерні дестеклемеге ве акцияға қошылмаға чағырды. Экранларыңызда көрген QR-код вастасынен мабүслерінің тұтылған ерлеріні көстерген хаританы, саяси мабүслерінің жедвеліні ве мектуп язма құраларыны огрене білесіңіз. Мисал оларақ, мектуплер садыже рус тілінде yazılmalı. Саяси меселер ақында язмақ, ясақ. Қырым татар ве Украин тіллерінде сөзлер яды шыарларыны язмақ та мүмкін дегіл. Қырым саяси мабуслеріні онлайн шекілде әмде ади мектуп вастасынен дестеклемек мүмкін. Оларны экранларыңызда көрген адреске yolлай білесіңіз. Егер четелде яшасаңыз, мектупны шақсенде yolлай білесіңіз. Электрон мектуплеріні есе бүтін құралларының ішлетілгенні огренмек үшін мутихасыслар ве Аққорчылайжылар тешкережек. Ве бойлеже әрбір саяси мабюс дестек сөзлеріні ала білежек. Шымды Рус описханелерінде 220 саяси мабюс тұтыла. Олардан чоқысы Қырым татарлардыр.